салом дӯстони азиз, мехостам имрӯз бо шумо ман эфир кунам, аммо бо сабабҳое ки дар эфири гузашта мо нишон дода будем, кӯдакҳоро нарушенӣ кардем. ютуб маҳкам карда эфири мора ва намедонистам рости ки дуюм бора намешавад эфир карда. ва дар ин ҷо ҳама чӣ хеле ки мебинед ман тайёр кардам. хостам имрӯз питса ва қурутоб кунам бо ҳамроҳи шумо аз як хамир, вале афсӯс нашуд. ва аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин видеои моро поделиться кунед. касе кадомеро ки сообщества шояда сообщества монад, агар мо актив нестимон бисёр бошад, дастгирӣ аз ҳар тараф бошад, эфири моро барвақттар ҳой мекунанд. аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам моро дастгирӣ кунед ва дар ин ҷо мо тайёр мекунем аз як хамир питса ва қурутоб. хамири питсаро ҳозир мо тайёр мекунем. дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо ин оби шир гарм, як коса гирифтам, каме равған мендозам, каме не бисёр тарак меандозам. чӣ хеле ки дар ин ҷо дида истодед, дурож ва каме намакро меандозам, камеашро мемонам барои салат, барои дигар чиз дар кор мешавад. ва хамирро мешӯрем. дар ин ҷо ман аллакай ордро ҳам гирифтагиам. агар шумо мебудед бо мо, боз ҷолибтар мешуд. афсӯс. ва аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки боварӣ дорам ки гапҳоман рад намекунед, дастгирӣ мекунед, поделитсаро фаромӯш намекунед. чанд қа поделитса кунед ҳамон қа мода хуб меша, тезтарак видеои мо кушода мешавад. эфирмон барои мо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед. кӯшиш мекунам видео кӯтоҳ биёяд. барои ҳамин хостем ки ҳам хел прямои гап занам, аз болояш гап назанам. чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум буд, мо нарушенимона ҳаматон аллакай медонед қариб, аз сабабе ки ҳамон духтарчаи майдаки ман нишон додем. дар пеш апаш буда ку дуртарак буд. ба ҳамин сабаб бо ҳар дафъ ба программа мекардем эфирмона. дафъаи гузашта ба эфири ютуб кардем. ай ҳамин сабаб мумкин ҳар дафъ мо нишон медодем. ягон нарушенӣ набуд. и дафъ якборагӣ сахт гирифт барои мо. маҳкам карда рости ҳамаро тайёр карда будем. чӣ хеле ки гуфтам тайёр карда будем, сар мекунем, гуфтем ки нашид. баъд гуфтам хай биём хел мекунам, гап мезанам, ҳама дӯстома даъват мекунам. ҳатман ки дастгирӣ мекунам. ҳамин қам басай дар питса, ҳам дар барои фатир я питса ва я фатир мекунам майда майда. сабабе ки
ду духтарчам несте хонада меҳмонӣ рафтагиям. намхел мемонем дам гира дар иҷа. инҷо салати чиро тайёр мекунем. картоба бодринга нимша барои питса, нимша барои курутоб мегирем. чихеле ки гуфтум то қати бачаам қати духтари майдаким барои мен барои салати чӣ хел реза мекунем. барои питса бошад нонҳои гирд гирд реза мекунем. и помидорро барои курутоб реза мекунем. у помидорша барои питса. хеле реза мекунам камтар калонтар бошад. и помидорча бошад не хеле чоркунҷаи майда майда реза мекунам барои питса. хеле реза мекунам. аллакайрам реза кардам помидора дар иҷа. не пиёзи майдаша барои салат реза мекунам. у пиёзша бирён мекунам. ирам хеле реза кунем да қушнем да ована ғавҷида худаш соз мешавад. анами хеле реза кардам. чӣ хеле ки мебинед меандозам. озина меғавҷимша. иша реза намекунам. ози аз сабабе ки як питса мекунам амира нимша истифода мебарам. ами колбаса нимша истифода мебарам. ними дигаша менимам. нимуш места нами ними дигаша анама хеле реза мекунам. анами хеле реза кардам дӯстои азиз. анози сира мегирем. айнами дандонокӯи майдак мегзаронемша. тайёр карда ҳама маҳсулотоша мемонем то хамир мондам гирифтана. хамир мондам гирифт мегирем сразу ҳамаша мечошем тайёр мекунем. иҷа 200 грамм сирай нами хеле аллакай гузарондам. мерам ба яс мегзорам. дар иҷа реза мекунам пиёзака. калонтар боша ҳеҷ гап надора. барои ки жарид мекунам. аллакай реза кардам. инами хеле мегирам. анака гашнича қати укроп реза мекунам майда када. и ҳам барои болои питса мечошем ҳам барои болои курутоб. раҳмат дӯстони азиз ки моро дастгирӣ мекунед. дар комментария гапҳои хуб менависед. аз ҳаматон миннат дорам. раҳмат барои дастгириҳоятон. боварӣ дорам ки боз дастгирӣ мекунед. ҳатман ба дӯстони худ поделиться кунед. чанд хеле ки ҳамин видеомон лайку комментария бисёр бигира. ба фикрам ки ютуб дабрӯихча рой мекунам. оно ба ҳама чира тайёр кардем. фақат инамиҷа як қошиқай қаймоқ гирифтам. сметана бигиред майонез бигиред мешам. ман қаймоқ гирифтам. кати 2 қошиқ кетчуп ардараш кардам. инами хеле
ардараш мекунем ша дар рӯи хамири питсамон мешакем. дӯстои азиз, ҳозир хамир аллакай гузашта 30 дақиқа мегирам барои питса будагиша тайёр мекунем якҷоя питсара. то охири влог, то охири видео бо мо бошед. намехел тайёр шид бугеми дар рӯи питса мешакем шак. чӣ хеле ки мебинед камтарак тағйир кадай. ай ҳаминҷа анами кам анами қадарша мегирам, қисми зиёдша мемонам, бо руша пӯшонда мемонам то питса шидана идам мегира. ира мегирам анами хел. ҳозир листа меёрам, прямои тунук мекунам ша. анами хел ман листа аллакай равған кардам. анами хел тунук мекунам ша. тунука кунем хеле беҳтар меша. анами хел тунук кардам ша. ира мерезам. тунук мекунам ба ҳама ҷоша хела. хеле ки тунук кардам. якам камтарак сир мечошам. якам бай болош перепутат кардам. колбаса мемонам. хел колбасаро ки мондам, ай болош помидор мечошам. ай болои помидорам хеле бодрингоро мемонем. хеле мондем. камтарак зелен мечошем. мемонемша дар тафтон ба муддати 25-30 дақиқа мемонем. бод ай болош сир мечошем. дар инҷо мехоҳам чакаро об кунам, тайёр кунам. иқак намак мекунам. коса майдатарака. об мекунамша. ин аллакай об кардамша ба як тараф мегузорем. салатам тайёр мекунем. камтар намак мекунемша. ма ҳамин обро варда истодагӣ боша нағз мебинем, аки шуморо намедонам. барои ҳамин намак мекунемша об хӯрда бест.
خميری فطیرم میگیریم، هم خیلی کلولا میکنیم شه. خیلی فطیر دوست میدارم روغن دارک باشه. رنگی کلچه میویا و نکیم با مزه آخر رنگی کلچه و بشیر میمونیم تا پیتزا پختنه دم میگیره. با تنکک میکنیم شه، بعد دخوفکه ده میمونیم شه. اینه دوستای عزیز، الکایانه 25 минут گذشت. اینه خیلی تیار شده. در بالاش با سیر میپوشیم. ما سیر نغز میبینیم راستیگه، از همین سبب بسیارتر میپوشیم. با در تفتون میگذاریم که با مدت 10 دقیقه بیستد. تا 10 دقیقه را فطیر مطمئن میکنیم، تیار میکنیم. بعد ایره گرفتن فطیر میمونیم سرازو. باز با تیار کردن قرطاب شروع میکنیم. انا خیلی الکی ما در لیست گرفتم، در لیستی دخوفکه. نمی خیلی تنک ترای میکنیم شه. بعد خوقک بیاید خروستیش. نمی خیلی ما حاضرم مخ پر نگرفتم، بیچاره یه بار بیرون نبرو مخی. اما نمی خیلی با ویلکه گل میدوزم شه. نمی خیلی تیار کردم شه. حاضر پیتزا را میگیریم، میره سرازو میمونم، میره برده دام پیش دخوفکه میمونم شه. نمی خیلی الکی پیتزای ما پخت. حاضر میبینیم که در نکش چی گپه. خیلی خشرو پخته خیلی. حاضر در لالی میگیرم، در لالی میده با خشروتر نشونتون میتونم دوستای عزیز. نگاه کنید هم خمیرش خشرو میوه، خشروه هم خشرو پختگی. همی رسیب تیار کنید، پشیمون نمیشوید. نمیخیل با مزه که نمیخیل فطیرمون پخته دوستای عزیز. چی میکنیم؟ حاضر دای ریزه میکنیم. الکی ما موندم که روغن گرم شوه. گرمه ریزه میکنیم فطیره. آدمو چکر گرم میکنن با فکرم ها. دیدم چکر گرم میکنن. اینم خیلی گرمه که ریزه کردی همون چکر بریز خودش گرم میشه. وایسی چرا گرم کده بریز یا بروگی نپرسه که با روغنی گرمه. خیلی ریزه میکنیم شه. سوخته بعد چکر میریزیم. چکای او شدگیره، او کدگی مونه. ایرم میریزیم. از زمین ریخت. هیچ کم نداره خیلی. نمیخه خیلی نمیخه ریخته میشه. میریم
روغن گرم کرده میاریم میریزیمش. نمیخواد دوستان پیازمون بیرون شد میریزیمش. بعد از بالاش سالادمون میریزیم. از بالای سالادمون زیرینو میریزیم. نمیخواد قرطاب تیار شد. همین خیلی دوستای عزیز پیتزا و قرطابی ما تیار شد. با شما می بود خیلی خوب میشد. همین خیلی تیار شد. به همه اشتیای تام، به ما هم اشتیای تام. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. از هر یک شما خواهش میکنم که ویدیو را پدلیت کنید تستر افیر ما کشاده شود و با هم باز هم صحبت شویم. خیر دوستان.